Ikaze nanone. Umutwe wa M23 watangaje ko wahanuye indege y'igisirikare cya Congo FARDC nyuma yo kugabwaho ibitero n'izo ngabo za Congo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu. Itangazo M23 yasohoye rivuga ko indege yahanuwe ahagana saa 9 n'igice z'igicamunsi ubwo bagabwagaho igitero mu birindiro biri ahitwa Kabindi na Cengerero. Ni nyuma yuko M23 itangaje ko yigaruriye utwo duce mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu mu mirwano yabahuje n'ingabo za Congo mu burasirazuba bw'igihugu muri Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wa M23 umaze iminsi ugenzura agace ka Bunagana kari hafi y'umupaka wa Congo na Uganda. Ni umutwe kandi watangiye kubura ibitero nyuma yo gushinja leta ya Congo kudashyira mu bikorwa amasezerano basinye hari mu mwaka wa 2013. Nyamara nyuma yaho M23 ifashe umujyi wa Bunagana uri hafi y'umupaka utandukanya RDC na Uganda, igisirikare cya Congo FARDC kikomye igisirikare cy'u Rwanda RDF kivuga ko rukomeje kuvogera ubutaka butari ubwarwo. Mu gitondo hari kuwa mbere nibwo imirwano yafashe indi ntera mu burasirazuba bwa Congo hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FARDC. Byaje kugeraho ingabo za RDC zineshejwe zigahitamo gukiza amagara yazo zigahunga, maze umujyi wa Bunagana ugatangira kugenzurwa na M23. Bunagana iherereye mu birometero 60 uvuye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba ya Goma. Umuvugizi w'izo ngabo FARDC General Sylvain Ekenge yongeye kwitirira ingabo z'u Rwanda kuba iri inyuma y'ibi bitero bikomeje kugabwa mu gihugu cye, avuga ko ari rwo rwafashe umupaka wa Bunagana. Nubwo bivuga gutyo ariko leta y'u Rwanda ikunze gushimangira ko nta ruhare na ruto ruyifitemo ndetse ko nta n'ubufasha ruha umutwe wa M23. Ku rundi ruhande ariko itangazo ryashyizwe ahagaragara na M23 rivuga ko gufata Bunagana atari ikintu cy'ingenzi kuri bo ndetse ko bitari mu byo igambiriye. Wamagariye kandi Felix Tshisekedi ibiganiro bigamije guhosha amakimbirane, intambara ikaba yahagarara mu gihe babujuje ibisabwa n'amasezerano. Hagati ariko ngo haba hari ukwitatsa hagati ya FARDC na M23. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 6 Kamena 2022 umutwe wa M23 nibwo wazindutse utaka ko wagabweho igitero n'ingabo za Repubulika ya Congo FARDC zifatanyije n'ingabo za Loni ziri mu burasirazuba bw'icyo gihugu MONUSCO. Kuri uwo mugoroba n'ubundi kuwa mbere FARDC nayo yasohoye itangazo ishinja M23 kwishotora. Ni imirwano imaze iminsi aho M23 ishinja guverinoma ya Congo kudashyira mu bikorwa ibyo bemeranyije mu masezerano ya Nairobi yo muri 2013, naho Congo ikavuga ko idashobora kumvikana n'umutwe ufatwa nk'uw'iterabwoba. Kumenya uwengereza undi muri iyi mirwano ni ibigoye, ndetse n'ingabo za Loni zagatanze umucyo zishinzwe kuba ku ruhande rwa guverinoma ya Congo. Bertrand Bisimwa ushinzwe ibya politiki muri M23 mu gitondo cyo kuri uwo wa mbere yanditse kuri Twitter ko ibirindiro byabo byatewe n'ingabo za leta. Ati mu ntego zo kuburizamo imyanzuro n'ibiganiro bya Nairobi byasabwe n'akanama k'umutekano ka Loni, FARDC n'abambari bayo guhera saa 11 muri iki gitondo bagabye igitero ku birindiro bya M23 muri Jomba. Kuba MONUSCO nayo yaragaragaje muri iyo mirwano no kuvuguruzanya akanama k'umutekano ka Loni. Akanama k'umutekano ka Loni gaherutse gusaba impande zitavuga rumwe muri Congo kuzana ndetse bakagana inzira y'ibiganiro no gukemura ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bw'igihugu mu mahoro. Umuvugizi wa guverineri ya Kivu y'Amajyaruguru General Brigade Ekenge Bomusa Efomi Sylvain nawe ku mugoroba wo kuwa mbere yasohoye irindi tangazo avuga ko aribo batewe na M23. Yagize ati guhera mu gitondo kuwa mbere tariki 6 Kamena ibisasu byarashwe n'umutwe w'iterabwoba wa M23 byaguye hafi y'ibirindiro bya FARDC muri Bugusa, agace ka Jomba na teritwari ya Rucuru. Ati ku ruhande rwa FARDC hapfuye abasirikare 2, 5 barakomereka. Ni igitero kibaye mu gihe inzego zitandukanye haba muri Afurika no mu rwego mpuzamahanga zimaze iminsi zishakira umuti ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ekenge yanavuze ko ingabo za leta ariyo mpamvu zirwanyeho zikarasa ku birindiro bya M23. Uyu muvugizi w'ingabo yongeye gusa n'utunga urutoki leta y'u Rwanda avuga ko ari rwo ruri guha intwaro M23 nubwo nta bimenyetso yatanze. U Rwanda rwo rumaze iminsi rwerekana ko Congo yihunza uruhare rwayo mu bibazo biri muri icyo gihugu, ikabyekeka ku baturanyi barwo rurimo badafite naho bahuriye nabyo.
ruyishinja kandi gufatanya n'umutwe wa FDLR wiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kubera uwo mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu byombi, Angola yagenwe nk'umuhuza wo guhoshya ibyo bibazo, ndetse abasirikare babiri b'u Rwanda bari barashimuswe baragaruwe kubera Angola. Ikindi kandi nuko ibi ngibi byanabaye hakurikiraho no kuvogera ubutaka bw'u Rwanda, aho benshi bigaragambyaga berekeza ku butaka bw'u Rwanda bashaka kuza ngo kwihorera. Mu bindi rero bigezweho nuko hari n'umusirikare wa RDC wiciwe ku mupaka w'u Rwanda ahazwi nka Petite Barriere i Rubavu n'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, we yaje arasaho urusasu ashaka guhorera umusirikare mugenzi we wiciwe ku rugamba FARDC yarwanagamo na M23. Amakuru avuga ko uyu musirikare yinjiye yitwaje imbunda ya AK-47 atangira kurasa amasasu menshi ku bapolisi b'u Rwanda bari ku burinzi. Mu kwirwanaho bamurasa isasu agwa hafi y'icyuma gitandukanye umupaka w'u Rwanda na Kongo. Ikinyamakuru kandi kivuga ko cyakiriye amakuru avuga ko uwo musirikare yari ari ku rugamba muri Rucuru, ngo yaje yarakaye cyane nyuma y'urupfu rwa mugenzi we bari kumwe ku rugamba, niko guhita afata umwanzuro w'ubwiyahuzi aza kuri uwo mupaka w'u Rwanda na Kongo, ari naho yarasiwe. Ibi kandi byemejwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF kimaze kwemeza ko umusirikare wa Repubulika ya Kongo yiciwe mu karere ka Rubavu yakomerekeje abapolisi babiri b'u Rwanda. Itangazo RDF yashyize ahagaragara uyu munsi yasobanuye ko umusirikare wakoreshaga imbunda ya AK-47 yinjiye ku mupaka muto Petite Barriere mu masaha 2 za mu gitondo, agera kuri metero 25 z'ubutaka bw'u Rwanda, atangira kurasa kuri barinzi b'umutekano b'u Rwanda n'abasivili bambukaga umupaka, akomeretsa abapolisi babiri b'u Rwanda. Umupolisi w'u Rwanda wari uri mu kazi niwe wamurashe mu kwirwanaho no kurinda abasivili bambukaga umupaka ndetse n'abakozi bo ku mipaka. Umusirikare wa Kongo yarashwe arapfa ubwo yari muri metero 25 ku butaka bw'u Rwanda. RDF yasabye urwego rw'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mupaka gukora iperereza kuri uyu musirikare. Inemeza kandi ko leta y'u Rwanda yasabye iya Kongo n'abayobozi b'umupaka gusura aho ibyo byabereye, inizeza abaturage umutekano.